Mafatshe a Botswana le Bahamas a solofela go ungwelwa ke go atolosiwa ga tirisano ya one mo mehameng e farologaneng. Lefatshe leno le kgatlhanong le molao kakanyetso wa go kganela dirwe tsa diphologolo go tsena kwa ga mamosadinyana. Fa setlhopha sa Bomesa Elite Academy se kwadisa phenyo mo leking ya Botswana Basketball Association ka go fapha UB Relics. Ntse ke go dumedise ke go amogela motho e tsona ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re botsalano jwa lefatshe leno le la Bahamas bo mosola fela thata mo mafatsheng a matshelong tota a batho ba mafatshe o mabedi segolo jang ka tshwaragano mo mehameng e farologaneng e tla thusang gore go nne le kamogano ya dikitso magareng ga one le go godisa itsholelo. O buile se kwa phuthegong ya bobega dikgang mono ga boroni a tshwaragane le tona kgolo wa Bahamas yo mono mo loetong la gagwe la malatsi a le marataro ke letleletswe se mo re kae ka pego. Tiriso ya madi a maranyane kgotsa digital currency ga ya tlwaelesega mo ebileng mo nakong eno e dirisiwang ke mahatshe a ka talasa tahela. Lehatshe la Bahamas le ne la arogana ditsamaiso tsa bone tsa digital money bosheng kwa phuthegong ya lekgotla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo kgweding tse thataro tse di fetileng o ne a etela lefatshe la Bahamas kwa mafatshe o mabedi a neng le dipuisanyo mo mehameng e farologaneng ya itsholelo ya akaretsa ya madi a maranyane kgotsa digital money le melawana ya tsamaiso ya one. Mafatshe ao a ne gape a itebaganya le mohama wa bojanala o lefatshe la Bahamas le le nang le batho ba ka tshwara 400,000 le dirang sentle fela thata mo go one. Dipuisanyo tsa go tshwaragana mo mehameng go kailwe di tsweletse sentle mme ebile go tla tswala batho ba mafatshe o mabedi mosola. When you talk of our natural assets, our beaches, the tourism we get from that, the game, the wildlife, the tourism we derive from that, and the skills that people have, and your leaders talk about collaboration, it is the citizens who would be the first beneficiaries out of that in terms of enhancement of the skill, and particularly young people. When you talk about reimagining the valuation of assets and the negotiation of what those would mean when reduced to agreements, it is our citizens who benefit out of enhanced revenue, more sustained revenue. Tona kgolo wa setaketake sa Bahamas Re Philip Davis o ne a tsaya nako ya phuthego e go akgolela tautona wa lefatshe leno seabe sa gagwe mo go tliseng tharabololo mo dikgwetlhong tsa mafatshe. I want to commend and acknowledge the role that your president has been playing in this affair. So, for example, you talk about the assault on the diamond, the recent initiative. Well, prior to the recent initiative, you would have heard him talk about the grey listing and the black listing. Right? And we look at the countries that were in fact targeted by that. Baeteledipele ba le matona a maphata ba tla etela mafelo a farologaneng go tlhomamisa megama e mafatshe a ka tshwaragana mo go one. Ke letleletswe Somoleka Botswana Television Gaborone. Re sa le mo phuthegong eo ya bobega dikgang mafatshe o mabedi a itlamile go dirisana mmogo mo go tseneletseng mo go tsa bojanala tiriso ya ledi la maranyane kgotsa cryptocurrency. Mojadi Mokibielo wa tswelela. Tiriso ya madi a maranyane kgotsa digital currency ga ya tlwaelesega mo ebileng mo nakong eno e dirisiwang ke mahatshe a ka talasa tahela. Lehatshe la Bahamas le ne la arogana ditsamaiso tsa bone tsa digital money bosheng kwa phuthegong ya lekgotla la ditšhaba mme ebile le supa ga tiriso ya digital money e le botlhokwa ka jana ya tilwe thata ke mahatshe a senang dipolokelo tsa madi. Ere ka jana lehatshe leno le tswa kgakala le na le botsalano le lehatshe la Bahamas se ya nna sebaka sa go anywa botsipa mo lehatshe leo mo tirisong ya mohuta o wa madi o gantsi o akaretsang tiriso ya madi a tshwana le a cryptocurrency a hela mo maranyaneng. The Bahamas, we have 700 islands spread over 100,000 square miles, and we have rural communities or settlements in these family islands. We don't have any banks in these family islands. And so how do they trade? How do they buy? We have discovered that the sand dollar, which is backed by a central bank, you have an app, you have a wallet,
You go to a food store that's participating, and you use your phone to pay for, and you don't have to worry about the bank. mo godimo ga mo mahatshe o mabedi a itamile go tshwaragana mo go tseneletseng mo mohameng wa tsa bojanala go yeng pele. In the area of tourism, the Prime Minister just made an announcement which has been an area in which we are discussing with the Bahamas for there to be an offer of opportunity for training in the area of tourism. Because Bahamas does exceptionally well with the tourism, exceptionally. I mean, they are way, way ahead of us. I just heard that you hit a record last year. Out of a population of just over 400,000 people, you had like 9 million visitors. 9 million. Mo dikganyeng tse dingwe mahatshe o mabedi a dumelane go dirisana mmogo mo go tsa tlhabololo ya metshameko tsa dipatlisiso me mehameng e harologaneng gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. mme kana irile tona kgolo Davis a goroga mono a tlhamelela go tshwara dipuisano le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ko ofising ya ga tautona. Dr. Masisi o na mmolela gore o na bolela fa loeto le e le go tsweledisa dipuisano tse ba di buisantseng fa tautona Masisi a na etetse kwa lefatsheng la Bahamas ngwaga o fetileng. Dingwe tsa dikgang tse di akaretsa tirisano ya mafatshe o mabedi mo mehameng e le mmalwa e akaretsa wa thuto bojanala le e mengwe ke ikantse khumalo wa Kapego. Mafatshe a Botswana le Bahamas a simolotse botsalano semmuso ka ngwaga wa 2006. Mafatshe o mabedi a na le ditso le ditsamaiso tse di tsamaelanang jaaka o tlhatsere boipuso mo go mamosadinyana ebile a ikaegile ka bojanala go tlhabolla itsholelo a one le ngwao e nonneng. Lefatshe la Bahamas le leng setlhaketlhake ke lengwe la mafatshe a tlhabologileng mme lefatshe la Botswana le eletsa go dirisana le lone mo mehameng e farologaneng go tsholetsa itsholelo ya lone. E re ka baeteledipele ba mafatshe a e se la ntlha ba kopana ba eletsa gore mo loetong leno ba tsholetse dipuisano le gone go saena ditumalano. We discussed a wide range of issues that bring us together, and this visit will certainly give opportunity for us to take the discussion further and even cement some. So we've got some good news for you. Your Excellency, welcome. Sengwe se se kgatlhile lefatshe la Bahamas thata ke lenaneo la Botswana la go tlhabolla itsholelo ka maranyane la Smart Boards. Mme Tonakgolo Davis a re o eletsa gore lefatshe la gagwe le dirisanye le la Botswana mo mohameng wa maranyane ga mmogo le go saenela tumalano ya tirisano ya banka kgolo ya lefatshe la Bahamas le banka ya Botswana. I'm aware of your Smart Bots initiatives for digital economy development and enhancements. Perhaps we could collaborate and see how we can share in that new and emerging market. I'd like to encourage partnerships between financial institutions to unlock investment opportunities and diversify services. That's why my parliamentary secretary in the Ministry of Investment accompany us. With joint conferences we could have to explore collaborative financial solutions that we may have that are common to our jurisdiction. E tla ra le mono Tonakgolo Davis a etele makalana le mmalwa a akaretsang boranyane khamphane ya ditemane ga mmogo le go buisa baithuti le baitsanape. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Modulasetiri wa lekgotla le le botlana la ka boditsha la motse wa Shakawe re Raida Shoma o supile fa palo ya baikopedi ba banana ba ba setseng ba arabetse ditsha e le ena metsang fela thata. Re Shoma a re ba setse ba abetse banana ba le 151 ditsha mo motseng wa Shakawe go simolola kgwedi ya Mopitlo e le malatsi a le 12 tumisang ke latlhile ka pego. Ere ka motse wa Shakawe o tswelela ka go golela pele ebile o thabologa. Lephata la ka boditsha le lone le eme ka dinao go aba ditsha gore banni ba nne ba phuthulogile. Bangwe ba ba abetsweng ditsha tseo ke banana ba ba supileng fa ba ikaeletse go aga le go thabolola ditsha tse ba di filweng mo nakong e sa fediseng pelo. Today I am the happiest person tota go ba ke hile setsha. Ke sa gore le nna ke ta ipona ke le motho jaanong
ke saletse hela ke gone gore ke teke yage ke bone gore le nna ke nna mo motse wa me ke itumeletse gore abe ke hilwe sitsha BOTSWANA la ntse ke siemetse go dingwaga tse di kana la ke sa itse gore ke to dira mo sone mme ke ikaeletse go ta go dira sengwe la re sa itse gore ya no ngwe re to ngongora ke metse le go dionyana tse dingwe tse ka go khakalanyana la le gale ke le ke tare ke dikhatsa tsa government tsa ba le phatala land body ba ta bona re ba re sekasekela ya metsi ura go roge ka kwano re nne boheu go o ka thoma be ke thaeletswe ka kwano botsadi modulasetilo wa lekgotla la ka boditsha o supile fa seelo sa bone mo Shakawe e le go abaditsha di le 687 ke itumelela dipalo tsa banana ka gore go supa gore mo dipalong tse tsotlhe banana ba tsile ba le 151 re setse re ba hileditsha mo go ba leng 193 ba re setseng re ba abetse mme ke batla gore ke teki supe yana gore mo go bone hela dipalo tsa bagolo di 42 tse ile gore ke bone ba ile gore gongwe re setse re ba hileditsha gompieno mme re na le bomme ba ile gore dipalo tsa bone di 69 ba ile gore setse re ba abetse ha bo re bone ba le 98 lekgotla la ka boditsha mo Shakawe le tla tswelela ka go abaditsha mo Shakawe go fitlhela kgwedi yano e thola malatsi a le 11 mme le tla feleletsa ko motseng wa Tsodilo mopito a thola malatsi a le 20 go go tla abiwang ditshadi le 7 Dumisang ke lathilwe BTV News Shakawe badiragatsi ba kgaolo ya Kgatleng ba gakolotswe go bereka ka thata go fitlhelela ditoro tsa bone tsa gore talente ya bone e kgone go ba jesa fa bua mo letsholong le le tsweletseng la go ribolla talente ya bodiragatsi le le eteletsweng pele ke lephata la kgaso ga mmogo le company ya Big Dog Productions moeteledipele wa company eo DJ Fresh a re boitseme ke nngwe ya seemo se se itsang talente le bodiragatsi go gola Jessica Pilane ka dintlha Mohama wa bodiragatsi ke mengwe ya miwa bobe ke manokonoko wa segajaja sa COVID-19 ka jalo mo maitekong a go tsosolosa mohama o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo puso ena ya tsa tshwetso ya go simolodisa leto la go tlhotlha le go ribolla talente ya monogae ka jalo mo motseng wa Motšhudi badiragatsi ba gakolola go bereka ka natla ka dinako tsotlhe le go tshepagala mo tirong ya bone ga o direla bodiragatsi jwa gago go tla go direla le wena ke na le 32 years ke diragatsi ga gona weekend e heta ke sa bereke le bona monjana ke a goroga ke tswa Afrika Borwa ke ne ke bereka maabane bosigo ke tsene mo dikobong ka 2 mafakela ka 5 ka tsoga ka 6 ka tsena mo tseleng ke hana ka gore ga o bereka bodiragatsi jwa gago le wena o tla go berekela a re tlogele BOTSWANA a re berekeng mme gape se se botlhokwa let's be reliable bereka thata gore a bone le prepared ha di opportunity tla go rona lo di dirise e seng jalo lo tla re ka moso ba ntse lo ba performa ba lo sa ikwadisa kgotsa ba lo sa ikwadisa go National Arts Festival a bo lo re ba like mme ha ba bone e se gore ba like go lo heta ile gore opportunity tseo di ne di lo tletse mmogo lona ha ba di dirisa lo la le re thusitse di artist gore re kgona gore tota hera a re heme tsotlhe tse leng gore di re buisetsa ko morago di tagi jalo le jalo go katse le excessive use of alcohol jalo le jalo a re kopa ka tswe re thuseng tiro e ya gore go hokodiwe tatle re nne a productive society badiragatsi ba lebogetse sebaka sa ba senetsweng se ba reng se ba thusa go supa bokgoni ja bone ga mmogo le go anya dikgakololo tsa gore ba ka gola jang I play the saxophone, I'm a vocalist, I play the keyboard. This was so much fun. I got so much exposure, so many people want my numbers now, so many people are asking for bookings. I've met so many people. Neka sa itse gore ba bangwe ebile ke ba latedi ba kana ba DBS Roadshow, and I've met so many celebrities, some of which I idolize, so I am happy. Nna ke opela R&B, rhythm and souls. I felt the urge ya gore ke tswelle ke ntse ke dira music so that I can show gore kontle ka gore le nna ke kgona opela. Leeto la go ribolla talente la lephata la kgaso ka tshwaragano le Big Dog Production la tswelela ka go leba kwa motseng wa Tlokwe mme re kwa morago la leba kwa kgaolong ya Kweneng. Jessica Pilane, BTV News, Motšhudi.
koketsego tota lefatshe leno le gatisitse koketsego ya dikete tse 5 mo dipegong tsa kgotlang fa gare ga batho le diphologolo go simolola ka ngwaga wa 2014 go ya ka ngwaga wa 2018 morago ga go emisa letsomo mono Botswana mme se sa mathata itsholelo le matshelo a batho ba ba nnang mo mafelong a diphologolo morago ga letsomo le bulelwa ka ngwaga wa 2019 ke Dr. Mokgweetsi Masisi dipalo tseo di ne tsa wela tlase se ke nngwe ya dikgang tse di nang kotsweng ke tona wa tikologo le bojanala Rre Dumezweni Mthimkhulu fa a supa fa lefatshe leno le itshetletse mo letsholong la go gwetlha lefatshe la ga Mamosadinyana go sekaseka mokgwa o pharologano wa seabe sa molao kakanyetso o kganelang thekiso ya dirwe tsa diphologolo kgotsa anti-trophy hunting bill e nang le ditlamorago tse di sa siamang mme e tla rediwa ke palamente ya UK ka la botlhano. mme motho e se re tla tshwana ke gore di tlogele gone foo gakologelo tsa sekgwadi a latela kgante jaana ka nako e roba bobedi a re tsetsa metshameko. Motatsomadiume ke tumompatane ka dikgang tsa metshameko tsone tsa re lekgotla la Botswana National Sports Commission le phuputile lekgetla ditlhopha tsa metshameko tse di setseng di gapetse lefatshe leno di etsele kwa dikgaisanyong tse di tsweletseng kwa Ghana tsa Africa Games go tsena mo nakong eno lefatshe leno le gapile di etsele di le 5 tsa bronze kwa metshamekong eo mo metshamekong ya karate, beach volleyball, beach volleyball le swimming. Botswana o rometse ditlhopha di le 10 kwa kgaisanong tseo tsa bo 13. On the first week re nnile le code tsa karate, re nnile le code ya judo, re nnile le code ya weightlifting, re nnile le code ya swimming le tsone tse leng gore di simolotse jalo competition for Team Botswana in Accra. And of the 4 codes, re kgonne gore re bone di medal di le 4. Mo di medaleng tse re di boneng re bone a bronze medal ko beach volleyball, re bone it's a team sport ya 2 players, re bone bronze medal tse 3 ko karate, re bone 1 more bronze medal go swimming. Judo and weightlifting hara khona go bona medal ope. The competition continues this week with code ya athletics, with code ya tennis, with code engwe ya taekwondo, re na le code ya chess e leng gore le yone e dule jalo ko bekeng ya ntlha mme gompieko re dumela hela thata gore re dirile sentle mo di-coding tse tsotlhe tse e leng gore di setse di competile. Re dumela yalo gore mo di-coding tse di setseng e leng taekwondo, e leng athletics, we are going to also surpass se re sa kantseng in terms of performance. You will remember that kana ha re tswa Botswana re boleletse Batswana gore mo di-gaming tse our target is not di medal tse dintsi, but our target is to prepare the teams gore ba kgone go nna le experience, re prepare di-team di kgone go ipaakanyetsa Olympic Games. O ta gopola gore re setse re na le batabogi ba e leng gore ba setse ba qualifietse jalo di-Olympic tsa 2024 mme segolobogolo se re se baakanyetsang ke di-Olympic tsa 2028 tse e leng gore di ra addressa strategy sa Botswana National Sports Commission ka tsone sa gore re bo re na le di-medal tsa gauta di le 5 by then. So re itumetse hela thata according to how the team has performed. We've given our athletes exposure, young athletes
needs exposure, and we are happy that batsile kwano gota go bona how such games are carried. Ebile re dumela hela thata gore etare re ya go goroga ko 2028 be re kgona gore re ka tsa di medal tse re di ipeetseng pele. motabogi wa mono Tsaone Sebele o iponetse phatla kwa makgaolakganyeng a 100 meters mo kgaisanong ya All Africa Games morago ga go fetsa mo nakong ya 11.65 seconds. Motabogi wa 400 meters Lydia Jele le ene o iponetse phatla kwa sa makgaolakganyeng fa o ratile Noe wa 800 meters a hetetse kwa sa makgaolakganyeng sa lebelo leo ka nako ya 2.0435 seconds. Mo godimo ga mo setlhopha sa mixed relay sone se iponetse phatla kwa makgaolakganyeng morago ga go taboga 3 minutes 1.36 seconds e leng national record. Kwa bokhutlong setlhopha sa bomesa Elite Academy se kwadisitse phenyo ya ntlha mo leaking ya Botswana Basketball Association jaaka ba ne ba fapasa UB Relics ka dintlha di le 46 points kgatlhanong le tse 21 kwa baisago ka matlhatso tlamela monthusi wa bega. Elite Academy e tsene mo motshamekong o e le mo maemong a botlhano e simotsa fela ka go letsa thupa mo kotareng ya ntlha ba ya phamola ka dintlha tse 12 go tse 4 tsa UB Relics e yone e tsene mo motshamekong o e le mo maemong a bone. Mo kotareng ya bobedi Elite Academy e ka fa tlase ga bokatisi jwa gapa kwa Sebola Phuthi ya latlhela dibasekete di le 10 go ya boikhutsong ba tshwere ketapele ya dintlha di le 22 go tse 2 tsa Relics. Elite Academy ya tswelela e dira go rata le go kgona mo kotareng ya boraro le ya bone ba nosa di le 24 go fenya motshameko ka dintlha di le 46 go tse 21 tsa UB Relics. The strategy was to be a bit more aggressive because Elite is a much younger team, but you know they showed that they were a bit more ready for us than we were for them. I think in terms of gameplay, our team needs to improve on transitioning from defense to offense because at certain times in the game, we're constantly walking slow on offense when we're supposed to be going for a fast break, which is to just go for a simple layup and then finish it. But we're struggling to convert the baskets. Game plan was to start with a strong defense because a strong defense wins you basketball games, and that's exactly what they did. They went into the game, they played aggressive on defense, they didn't allow any easy buckets, and that's what helped us to continually open the gap in today's game. Today's approach was really different because we attempted more shots and we drove in more, which was something that we were a bit skeptical to do during the previous games. Mo maduong a mangwe a league ka kwa go bomme Dolphins e sogakile Platinum Warriors ka dintlha di le 61 kgatlhanong go tse 13. Ka kwa letlhakoreng la borre baeteledipele ba Local Police ba faphile Platinum Warriors ka tse 95 kgatlhanong go tse 72 fa Dolphins e sogakile UB Relics ka tse 57 go tse 49. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Mothatso a re di be khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona tsa topolo wa pedi ya latela. phakela go thibile mafelo mangwe a ko borwa jwa kgala le gare le bokone bothaba mme go togo go thiba ka bontha bongwe mo tsamayong ya letsatsi ga mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one go tla thiba ka bontha bongwe mme go na le kgonagalo ya pula ya fogadima mo mafelo mangwe a dikgalo tsa kgalagadi borwa bora go tlhaba kgatlheng di kweneng mo mosong go ta ikutatsa go le mogote mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka tsena sa mogote sa 21 le bongwe go eng ko go 24 mo tshokologong go ta tswela go le mogote ko borwa jwa kgalagare le bokone bothaba ka tsena sa mogote sa 35 ga mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta ikutatsa go le mogote thata ka tsena sa mogote sa 30 le borataro go eng ko go 32 mme fa re belela ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgalo tsa borwa bora go tlhaba kgatlheng le kweneng re sofetse kgonagalo ya pula ya fogadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la boraro mme ka la bone gone go ta ikutatsa go le mogote mo tshokologong go gantse le kgagadi le gone go ta bonela maru ka tsatsi la boraro le tsatsi la bone mme go na le kgonagalo ya pula ya fogadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi go le mogote thata mo tshokologong
dikgaolo tsa Nkgabe le Tšhobe tsone marata a thiba ka bontlha bongwe ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le mogote thata mo tshokologong. Dikgaolo tsa Legare le Bokone Bothaba le tsone marata a bonala ka tsatsi la bone tsatsi la boraro mme go na le kgonagalo ya pula ya lefagadima mo mafelong mangwe go taya go le mogote thata ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone gone go taya go le mogote mo mafelong ka bontsi.